Poznato je da ledeni pejzaži kriju mnoge tajne. Međutim, sa sve većim temperaturama koje nas svakodnevno okružuju, zahvaljujući globalnom zagrijavanju, te tajne se i svakim danom polako otkrivaju. Ono po čemu su zamrznuta otkrića specifična jeste to što ledena klima obično omogućava istraživačima da bace pogled na skoro u potpunosti, a nekada skroz očuvane stvari koje su ostale skoro netaknute zahvaljujući ledu. Led ponekad može da djeluje kao vremenski portal, a naučnici zahvaljujući njemu mogu, na primjer, da ispituju različite bolesti i stvorenja koja su lutala zemljom prije mnogo vijekova. I veliki pozdrav svima! Ja sam Juske, a u današnjem videu ću da vam pokažem neverovatne stvari koje su pronađene zamrznute u ledu. I da ljudi, prije samog početka, ajde da pružimo podršku bratu Lakiju koji se ponovo vratio aktivnom snimanju. Nije ga bilo neko vrijeme, međutim sada se vratio sa mnogo zanimljivim porodičnim vlogovima, treninzima, videima transformacije, kao i sa motivacionim videom, za koji vjerujem da će mnogima od vas pomoći i koji će mnoge od vas pokrenuti. Ajde da pružimo podršku bratu Lakiju. Bacite pogled na njegov kanal, linkovi od motivacionog videa i Lakijevog kanala imate dole u opisu. I da, to je to. Sada idemo na video. Uživajte! Smrznuta u ledu već vijekovima, ova sibirska mumija je jedna od najbolje očuvanih primjeraka drevnog konja do sada pronađen. Neverovatno netaknuto tijelo mladog ždrijebeta koje je preminulo, kako naučnici pretpostavljaju, prije 30 do 40.000 godina, otkriveno je 2018. otapanjem smrznutog tla permafrosta u Sibiru. Mumificirani ostaci su bili toliko dobro očuvani u ledenim uslovima da su se još uvijek dobro vidjeli koža, rep, kopita, pa čak i vlasi u životinskim nozdrvama i oko kopita. Paleontolozi su do ovog neverovatnog otkrića došli unutar 100 metara dubokog kratera zvanog Batagaika. Ovo otkriće se dogodilo tokom ekspedicije na Jakutiju u istočnom Sibiru. Ždrijebe je vjerovatno bilo staro oko 2 mjeseca kada je umrlo, vjerovatno se utopivši nakon što je palo u neku vrstu prirodne zamke, izjavio je Grigorij Savinov, zamjenik šefa Sjeveroistočnog federalnog univerziteta u Jakutsku u Rusiji. Fantastična je činjenica da je tijelo čitavo i neoštećeno, a otkriveno je i da je oko 98 cm visoko. Inače, divlji konji još uvijek naseljavaju Jakutiju, ali ovo ždrijebe pripada istrebljenoj vrsti koja je vjerovatno živjela u ovoj regiji, kao što sam već rekao, prije 30 do 40.000 godina. Poznata kao lena, ova drevna vrsta je bila genetski različita od modernih konja u regiji. Sibirski permafrost, odnosno merzlota, poznata je po očuvanju starih životinja desetinama hiljada godina, a mnogi vrhunski primjerci pojavili su se zbog porasta globalne temperature i topljenja merzlote. Nedavna otkrića uključuju 9000 godina starog bizona, 10.000 godina starog mladunca, krznenog nosoroga, mumificiranu mačku iz ledenog doba koja je mogla biti špiljski lav ili ris, i bebu mamuta koji je dobio nadimak Ljuba, a za kojeg je otkriveno da je umro od gušenja u blatu prije 40.000 godina, i tako dalje, i tako dalje. Topljenje leda zbog velikih temperatura izazvala je zabrinutost kod mnogih naučnika širom svijeta, a mnogi naučnici također smatraju da ako se led nastavi topiti ovakvom brzinom, da bi nas uskoro mogli početi proganjati drevni virusi. Topljenje neće dovesti samo do gubitka tih drevnih arhiviranih mikroba i virusa, već će ih u budućnosti i pustiti u okoliš, izjavili su istraživači koje je predvodio mikrobiolog Zi-Ping Zong iz američke države Ohio. Zahvaljujući novim metagenomskim tehnikama i novim metodama za održavanje sterilizovanih uzoraka ledenog jezgra, istraživači rade na boljem razumijevanju toga šta se tačno nalazi u hladnoći. U novom istraživanju tim je uspio identifikovati arhivu desetina jedinstvenih virusa starih 15.000 godina sa ledene kape Gulija na tibetanskoj visoravni i steći uvid u njihove funkcije.
Ti ledenjaci su nastajali postepeno, a zajedno sa prašinom i plinovima mnogo virusa se također taložilo u tom ledu, rekao je Zong. Ti mikrobi potencijalno predstavljaju one u atmosferi u vrijeme njihovog taloženja, objašnjava tim u svom radu. Unutar ovih smrznutih zapisa iz davnih vremena, istraživači su otkrili da 28 od 33 virusa koji su identifikovani nikada prije nisu viđeni. Uspoređujući njihove genetske sekvence sa bazom podataka poznatih virusa, tim je otkrio da su najzastupljeniji virusi u oba uzorka ledene jezgre bili bakteriofagi koji zarazuju metilobakterijom, bakterije važne za metanski ciklus u ledu. Najviše su bili povezani sa virusima koji su pronađeni u sojevima metilobakterijum, u staništima biljaka i tla. Ovi smrznuti virusi vjerovatno potiču iz tla ili biljaka i svojim domaćinima olakšavaju prikupljanje hranjivih sastojaka, zaključio je tim. Iako se spektar drevnih virusa čini zabrinjavajućim, najveća opasnost leži u onome što još oslobađa led koji se topi. Ogromne rezerve odvojenog metana i ugljenika. Ljudi, ako niste, stisnite subscribe i uključite zvonce i neka ovaj video sakupi 3153 lajka. Hvala vam! Kada su rudari prvi put vidjeli ovu pticu, pomislili su da je zbog toga što je toliko dobro očuvana umrla prije nekoliko dana. Međutim, radiokarbonskim datiranjem i genetskom analizom utvrđeno je da je pronađena ševa stara 46.000 godina. Pticu su pronašli lokalni lovci na fosilnu slonovaču u selu Bijela Gora u Jakutiji, na severu Rusije, koji su je potom odnijeli naučnicima Centra za paleogenetička istraživanja u Švedskoj. Nikolas Duseks i Lov Dalen iz Švedskog prirodnjačkog historijskog muzeja su izvršili radiokarbonsko datiranje ptice i shvatili da je ona živjela prije 44 do 49.000 godina. U uslovima vječnog leda ptica je savršeno sačuvana sa sve perjem, noktima, kožom i mekim tkivima, jer je u uslovima niskih temperatura nemoguć razvoj bakterija i gljivica, dok istovremeno nije previše hladno da bi se oštetila tkiva. Ovo je dokaz da su klimatske promjene koje su se dogodile na kraju posljednjeg ledenog doba dovele do formiranja nove podvrste, rekao je Dalen i dodao da bi ledena ševa mogla da bude predak današnjih ptica pjevačica koje žive na severu Rusije i u stepama Mongolije. Iduća faza istraživanja odnosit će se na utvrđivanje redoslijeda cijelog genoma ptice koji će, nadaju se naučnici, osvijetliti njen odnos prema današnjim podvrstama i procijeniti brzinu evolucione promjene ševa u Evroaziji. Ovo će otvoriti nove mogućnosti za proučavanje faune ledenog doba i razumijevanje odgovora životinja na klimatske promjene u posljednjih 10 do 50.000 godina, dodao je Duseks. 2018. video koji pokazuje aligatore kojim samo njuške vire iz zaleđene močvare u Sjevernoj Karolini postao je viralan nakon što ga je močvarni park iz grada Charlotte objavio na YouTube-u. Mnogi su odmah pomislili kako nije moguće da su aligatori preživjeli ovako nešto. Iskreno govoreći, i djeluje pomalo kao groblje aligatora ili barem kriogena laboratorija za reptile. Međutim, aligatori su bili definitivno živi i samo su bili u stanju hibernacije, to jeste snizili su tjelesnu temperaturu i usporili metabolizam kako bi se prilagodili hladnim uslovima. Kako bi mogli disati, aligatori samo svoju njušku gurnu iznad površine vode ili leda, objasnio direktor močvarnog parka George Howard. Baš kao i gušteri, i aligatori su u stanju preživjeti temperature ispod nule. Svi gmizavci su hladnokrvni, što znači kada vanjska temperatura padne, tada i oni usporavaju jer njihova tjelesna temperatura pada. Oni iz ovog stanja izlaze kada se okolna temperatura počne dizati i tada se normalno vraćaju u život. Oni samo gurnu svoj nos van da mogu disati i savršeno su u redu. To je njihov mehanizam kada se sve zaledi. Mogu još uvijek disati, rekao je Howard. Radi se o apsolutno sjajnoj tehnici preživljavanja. Ovi momci su čvrsti i otporni već milione godina, a takvi će i ostati, dodao je.
Eci, ledeni čovjek Alpa, pronađen je 1991. u Ectalskim Alpama. Čak 5300 godina staru savršeno očuvanu mumiju iz bakrenog doba planinari Erika i Helmut Simon slučajno su otkrili zajedno sa kamenim bodežom, bakrenom sjekirom, lukom i strijelom. Tijelo vremenskog putnika nalazilo se pored staze, a ova arheološka senzacija jedinstvena je u istoriji. Danas Ecija možete posjetiti u Arheološkom muzeju Južnog Tirola u Bolzanu. Kada je pronađen, Eci je imao lijepo obrađenu bakrenu sjekiru, što je bilo potpuno iznenađenje. Činjenica pokazuje da su ljudi iz kamenog doba uspjeli proizvesti bakar 1000 godina ranije nego što se vjerovalo. Nakon što je tijelo pronađeno, činjenice su se promijenile u mnogim knjigama istorije. Također, sa sobom je imao svojevrsni ruksak sa drvenim okvirom u obliku slova U. Cipele su mu bile od kože i gajtana, a unutra obložene travom koja je služila za izolaciju. Bio je visok 157 cm, težak oko 50 kg, imao je smeđe oči, a struktura genoma mu je veoma slična sa ljudima iz Indije. Na tijelu je imao gotovo 60 tetovaža, ubijen je strijelom, a brzo je preminuo jer mu je u sukobu oštećena važna krvna žila, a poznato je i to da je u životu jednom bolovao od lajmske bolesti. Ovo je inače najstariji trag ove bolesti ikada identifikovan. Imao je i srčanu bolest, što govori da ovaj veliki problem modernih ljudi nije od juče. Vjerovatno je Ecija uništavao stres na poslu, odnosno činjenice da nije znao kada će sljedeći put jesti, hoće li on možda biti nečiji ručak, jesu li djeca uspjela zapaliti vatru dok je tata danima pratio današnji ručak kroz planinu. Šalu na stranu. Neka predviđanja govore da je Eci u trenutku smrti imao čak preko 50 godina. Procjene idu od 40 do 53 godine. A kažem čak jer je životni vijek u tom periodu bio mnogo kraći nego što je danas. Sadržaj Ecijevog želuca otkrio je naučnicima kako je naš junak dobro jeo, to jeste otkrivena su dva dobra obroka. Jedan se sastojao od mesa kozoroga, a drugi od mesa jelena sa kojim je konzumirao i žitarice, najvjerovatnije u obliku hljeba. Eci je sa sobom donio toliko odgovora, ali i još više pitanja na koja naučnici godinama pokušavaju odgovoriti i na sreću uspijevaju. Riječ Eci dolazi iz Ecal Alpa u Austriji. Međutim, tačno mjesto gdje je pronađeno njegovo tijelo je zapravo unutar italijanske teritorije, na 3210 metara nadmorske visine. I da ljudi, dok nisam zaboravio, dok sam radio ovaj video, naišao sam na ove jezive statue obavijene ledom. Gledajte vi samo kako ovo jezivo izgleda. Inače, ovih 85 skulptura, kojih toliko ima na Point Voronzofu, obali u blizini grada Anchoragea na Aljasci, dio su umjetničke instalacije posvećene onima koji pate od mentalnih bolesti i trauma. Međutim, ove statue koje su bile jezive same po sebi, oštećene su u teškim zimskim uslovima prije par godina koji su veoma česti na Aljasci. A malo bolje ih pogledajte u nastavku. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Sada što se tiče Instagram pozdrava, njih dobijaju Vrban Ivano, Uroš, Kokić, Saša S09, Kars i Petrašević Jovana. Ako i vi želite pozdrav u nekom od narednih klipova, obavezno me zapratite na Instagramu.